na uthukagia wa indo na uratafanirio kiumia kihituku na makiria ni arurugani kuma ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kindiki ni atariria ati thirikari ndi gukorwo ikihingira maitho kana gukorwo ikihingira maitho undu ta uyu no ria utanyitwo kuhanika kiumia giukite na ni thutha wa ngwataniro tene gukorwo igicokera ayo wajiriria muthenya wa Wednesday kiumia giki turorete Kindiki ni ugite ati wa thiini ni igete Tao dona hanika hariti ori hindiria kuthiite kunyabara mihango ya ugitiri mwaka-ini wa county na Githumo. Riri ngwataniro mung'ethaniro ihitite gutabania murugano wa thiku ithatu kirumanĩrio wiki-ini yukite. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kindiki gukang'ethanira na arurugani aya. Serikali haitakubali kuangalia na macho nchi yetu ikiendelea kuzoroteka. Wale wanafikiri ni mchezo tunafanya, those who doubt our resolve, try monkey business on Wednesday, try monkey business on Thursday, try monkey business on Friday. You will live to regret for a very, very long time. Kindiki uria wari tito-ini ria Sodu, mwaka-ini wa Kericho na Kisumu, wakorwo mari na kĩhooto gĩa gũtabania mĩrũngano gũkũ bũrũri-inĩ, matigwĩtĩkĩrio kuna watho na njĩra gũthuka. Wajisingizia tiba kama mali ya Wakenya, kuua Wakenya, kupiga polisi, ya polisi, hata magari ya polisi, mtapata chemtamakuni. Kindiki hinyiririe mũrũgamo wa thirikari wa kũregana na mĩrũrũngano ya ũthukagia indo cia mũingĩ, akiuga matikũreka thayũ na ũthii wa na mbere wa bũrũri ũrũgamio nĩ ikundi. Ningetaka gani kuingia butchery ya mtu ambaye anatafutia watoto wake chakula na karo. Hiyo kabiashara anafanya kusaidia watoto wake. Kula hiyo nyama ya hiyo mtu inasaidiaje kushukisha bei ya sukari? Ningetaka tuelewane wenzangu. What happened on Wednesday will not happen again. Ilifuatana TV ya kuandika. Sasa hiyo bendera hata kama ni kipande cha nguo, ishara ya utaifa wetu, ni kama kuchoma nchi.